Planinari iz cele Srbije okupili su se minulog vikenda na 11. po redu danima Jorgovana u selu Bučje. Centralni događaj bio je subotnji uspon do Pečurke, simbola najvišeg vrha Tupižnice. Uspon na Tupižnicu je republička akcija. Planinarska akcija, znači u organizaciji Planinarskog saveza Srbije, to jest republička akcija. Učesnika je bilo danas na akciji oko 750, od toga 50 klubova, znači bilo je prisutno danas na akciji. Staza kreće iz sela Bučja do vrha. Vrh je na 1160 metara nadmorske visine i sa druge strane, znači, pored repetitora se spusta, znači, staza je kružna, spusta se nazad u selo. Dane Jorgovana, kao i svih prethodnih godina, organizuje Planinarski klub Šiljak iz Boljevca u saradnji sa Knjaževačkim planinarskim društvom Babin Zub i turističkom organizacijom opštine Knjaževac.